warahmatullahi Waalaikumsalam. Wairun dai sapusim pagimun imun bangsa kaula-ula at saja makkau. Hari siatak nan sumpak patungtung ibansin. Ta'aluful qulub. Amin paun ipahambuk sim pangatayan. Pangin kau nan sim pagimun imun karena maghambuk saja. Aparakala aun bisusungit. Habukun karena pag-agama. Ingguan niya biya sim kaunan sin mga sila amin bukun nag-aaram sila Nabi sallallahu alaihi wasallam magsimang patawag ng mga sahabat amin pag-inom pong pag-inom magtawawon na sila Allah ta'ala ya ayuhan nas iban sin ya ayuhan ladina amanu marakala takula kanila sabab innida pag-iyanon in panawag tawag ng Quran sumasa na in panawag tawag patumtum aun da akan sumasa ng panawag-tawag yan aun liyakan palayuan at ini mahal ka hakam Islam ini paghambu habi asin harumi pangman kapagbarakatong sin Allah subhanahu wa ta'ala misan pen maksud in maksud tuud sin pagkari karena tila itu signal niya ba na intula itu miat Tuhan saja sia bingit saja sia umpan. Waalaikumsalam. Intula itu miat saja sia umpan. Amin karena habang sana tu ini bunalnya bang masabutin intula itu pasal dia dagus magtinugin bahay mo. Sabang longnya udah itu adobo longnya ini kari-kari oleh akuan habang kumban. Sabang lengang cunukan lahing yang dia bisa. Dan sino kan lahing arum ini at sa hinang umpan. Imbunal ni mahal ka rin ika tulukon na magnasihat tuman kita ni magkita. Allah. Amin ni mahal ka. Sabab na in kami rin mo kamu kakilahan. Arakala ondain kami nakita sa sino parang gusto mo. Sa wala ni prior ito kami kakilahan. Inhikayan namin kami tayo muslim. Deng halupa sin kita niyo. Yaon kami nagbibisa sa mongga bakas nagbibisa tayo natatay mo lang sa present kita ni kami magkat ang may di tonom si ban si keban pangabay niya nakahit pamarka sa tayak yaon kami rin doon kailo amin nagbayakon si mga kamumang kurang ka anak at sikap hamaksud bang mayan sadya timindog magbalik yung Islam bakas tiyak na si Nabi sallallahu alaihi wasallam wakad badal Islam gariban fasayaudu gariban kama bada Patuba lil ulama. Inagam Islam hakaw man natin bunal niya. Wayrun siya na pindabiya sinamin na kauna. Sa kimu siya. Sabab may ta yang kutkut sin kaiba ng amoy mabaya isang hugtungon in panghati man sin pamangang pamagtuhan ng bunalan. Biasin simikat nabiyaw na kaw man sin kita narakala wayrun ka muna update sin parakala. Aun mga kinwa akida, aun mga kinwa dakwa, aun mga kinwa amin biya mga hilalawngan malingkat malingog masarap siya bang puting siyang pabiyatin mo ina pabiyatin lam kung puspuson niya na yan magdaaw hakaw man niya iwan gumawa maglibot sin region 9 sin ramatan yun naglibot yung katotay mo rin amin mabaya magpa-impress lang sin bahasa amin mabaya yan na supaya in siya yung naalim matawakan maingat lam kung puspuson niya na magpalingkat iwan puspuson niya nanay sabihan magpalimok sinilalawangan niya lamuran niya pasukal pangbukun masarapin sukal lamuran niya pagula at kalabis sara puting
gumawa din kaputingan humit na sintaw sa pabendin sa anak niya. Sebelum kupus-pusun yan imian na siya riyaw na yung karumuran alam siya sa mongga. Apag dakwah akar na hum nalinkan niya banyan matrace sintaw puting bisan daning kitab na miyabot pasiring langit ibugit na sintaw magbalik na pabiyasin kayo na tagna ada awasin Nabi sallallahu magbalik sa pabiyasin kayo na tagna ada awasin Sheikh Ibn Taymiyyah magbalik na pabiyasin tagna dakwah yung Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab magbalik na pabiyasin kayo na tagna patauhid amin tauhid ya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam in kita niyari haula dilan kita nurid dikisyan Allah subhanahu wa ta'ala subat kemuliaanan rizki dakula diusin Allah ta'ala katu tamin nakakik kamu mari in kami at saja atina na misita mereka ni senyari rendi amin liming put biulanan patiahunan ayaw mo pasain in waktu mo inwi kau pahula wairun na pinna kayo ayaw mo pasain waktu mo karna bang makatabuksin bulan-bulan dumagan patit na mamisin mga diesel mamisin mga gasolin mamisin mga crudo mami na sinuno na branded long kami ang mga kataw tayo mga kumakain tumuling ang patuan patit na liming lumaklang isi mga kuwan ng bismillah lapayon ang tiga t-shirt pang dia mga makajari mami iba nilang yaton simbi mga diesel o crudo at tingkal pangulong ko yung mahal kami sa daw hindi mo na kumandahin sa pamuyan India din ang mga dagusahan ng unaling kamong mantisak amin bang magkakari pahula ini maluhay magtipon sin pangarta sa plita kaingatan mo bang inadlaw-adlaw income mo ang pilasin kaingatan mo bulan-bulan income mo ang pilasin kaingatan mo bot siya patahunan bang pilasin kaingatan mo bang kumuwi magto makarakaw biga ini yung pangasuon na pinda ang napinda kahalan mo karena impon sa nagdak mo inutok mo nagdak mo oy gaman lang si malayo sa dakos ang sama niya nahinang siya sirubalan may ta sabab wala mo pinda inutuk mo diara mo minig mula in kia kaputan mo banghati asal da kaput in kaput malumi baitan isumiat magtawso bukun in kaput malumi in kaput pagsapuhan habay bukun katwano angan kaput malumi in kaput dayan bukun malumi amureng kaput sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi ko ulah di piagan akin nabi di simuli kin nabi dan din kaapuan sin nabi din Nabi Allah Ibrahim din Ismail din Bait al-Atiq dan di piatubo sin Allah subhanahu wa ta'ala Islam sambil diuin Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sambil nagbalik in Islam mari ke Makkah sambil kimusag in tauhid musmi ko pahula ko in mapindah la ya ikhwan ayaw ko magrida baran murid mapindah aparakara panghati pagtuan sakali pagoy mo pahula magbalik ta ko pabisikay na tagna kung man nakapag-usawa pa Saudi sakali magbalik ko pahula in karya sa lising kaw man magdaragbud makat na ka sa lumag bisan lumin bud ini Jabalun Nur ito narakdam ko amo pa sa pagmabud ko mang tangis hindi amo pa sa pagmabud ka ha hindi amo sa pagmabud bunggaw hindi bisan imbud Jabalun Nur ito pilat kintas narakdam ko si makat ta ko gawi matba Jabalur Rahmah kahit sa jabi mga nagpatapatay mga iban ko si makit na yung tuhod ko kung kumating na budbong kaw inwiron ka sa bunalan niya wiron mapinda waran mo ayaw ko magrita mo ipahula inwiron mapinda misan nakman pagsambahayang may ta sa luwahi-luwahi ng singkitan yung nga hula mari pagsambahayang sa baging diara mo nga hula panghati rin mo pindaw sinyaring ulama din di makain ko biya nasan sinahula in pagsambayang sipuda ayaw arakala on pagsambayang hulain kataning kikimutun sin bukun na kikimutun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun na kikimutun sin amin iridakan sin Nabi ang mga sahabat pindahon katan agnan min kakausan pindahon in panak na andakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pinda niya hakauman niya hula ini wa ibadat Allah wahda amin magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katong galini sabin mak gayaon ang Kaaba yaon nalibot sin labi tunggatus marhala pinda sin Allah ta'ala piarahan niya Rasul bukunat Nabi piarahan niya Rasul hinang niya Nabi sallallahu alaihi wasallam piarahan kitab na hinang si Rasul risalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala buktikai sila Muhammad sinin Tuhan tunggal in Tuhan bukun ihobal
in Tuhan bukan yan nganan in mga Tuhan alam si Makkah, alam si Kaabah. Baitay sila sin Tuhan ko Allah. Baitay sila yang Muhammad sin la ilaha illallah. Iban ini ikaw ra ako rasul. Sa di tay mo sin amaw. Di tay mo sin pangtungod. Di tay mo sin mga kalorga sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pangtungod binsang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakasih sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana di tumay masin dakwah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang amaw ni tumay ma. Agar na sa sin la ilaha illallah. Kauman na to. Bihan resa. Bukan dimaksud subay saja muhimat tu mga ulama inna nga direng di amuray maminday sin kauman bukun. Sambil ikaw suway mo pindahon ilom sin kau wal ilom sin pamayway sin kita ni. Amin mo ikaw pahula. Arakalin anak mo giyastuan mo sadya sa nag-school. Inmas babay mo haula. Arakal giyastuan mo sadya si mga pag-inom makan. Usmo ikaw mato mo rin karya sa inigan mo balik na kung kayo kayo natagdan na. Inafdal. Bisa ni sa pinjama at taglik yung mihigda 3 days. Bago ipagbalik pabay niya, inkawaan niya pinahong ningkatan. Maling ang tuwat lang. Bang biya kumusog, biya busog sin pag-imang pamaka patanatlaw. Baitaan ta ko sabi mga TV bagbagon. Amunay nilongin nakasasaw. Ang kawil nakasasaw. Bini mo saya. Mayroon yan nakasasaw. Bini mo. Ikaw yung nagbutang palaw. In nakasasaw yan, pasal nasasaw yung pikilan mo. Sebab iusal mo siya pabukuna mo. Bang yan, iusal mo na siya pahikarayaw. Bihing kapan niya pangkatan high-tech. Alam niya. Sadi, sabsin brainwash kaniya sa makasasaw. Ininipit na dajjal katanin ko niya. In nasasaw yan, pikilan mo. So, iusal mo yung pikilan mo, pabukuna mo. Ba't bang yan, in kaguruhan na ito nagpangadji di. Sila sadyan sang bulan ta mamindahi. Sin gajahilan ang kauman. Ando kayo itong nakaw sin bagakuran sa buong gabas sila tawi-tawi. Usim pindahon niyaon. Maka itong nagkakiyatusan tao pamilyon. Usin mamindahi ray paton mo haymen. Iban istad kuan. Inasambong inasiki sa ini. Imitong dako sin mga syabab bago. Maray may itong mura sin ulamay inilima. Long simba sa yu'ad bila sabi. Amin mo wala may 5. Inpindahon mo society. Inpindahon mo ini Hamburg City, Hamburg Province. Matay na sad ka kawako man hindi mapinda. Isin tumabang. Uy na yari ka. Yari ka. Nakilahan yung kaguran yari rin. Nagtuyo in kaguran ni tipon kamo misan bayad to nagtutukurin kay man. Misan bayad yung kaywan na nagdadruid. Misan penyat to kaywan na nagalop sin computer. Ito yung kaywan na kayo hapaslangan suga. Ang pain suga na hindi mangkuta na mangbiya. Itlog naluto alam si 5 minit. Misan pabiyat din in kahalan sin kamutipon sin kaguran na to kama inumpong harumi ni. Unin maksud ando pindah misan na ko nambuk parwa patuwing kakausan mo. Mula-mula pindahon kahalan sin pagtuon wala imamu. Haraka lakmi ko paula mo. Nagdara naman kau sin amin biya na sin ini kung rin dito biya na sin kiatay kurang in panghati hatungod sin aming magdiscuss sin mga alipi mga sinbari kung nakaingatan sin wala miya magpaya amo na yung piyag-discuss ni mga alip nasuko kung na kami sa ninhal yan lang kumababaw pagkaroon panghati mo sa mga alip lang yan mahi sabi mo kung udakula amo lang ko ilmo udakula alip da sinmay ko naka-step pa ba kaya tayo nalang piniyak ulang niya ton biat di. Maglag ko sinalip magpusi lang sin bahasa. Sininto niya tutas sin langit. Kusimian ko yung Tuhan meron tempat niya. Bang ko iman yung Tuhan meron tempat niya. Kuan mo kaya natin yung Tuhan mo. Rasulullah. Tao mano siya ibisibok kaya ka tutan iman yung Tuhan niya tutas sin langit. Kusi puting mo. Kaya ka. Magpasakit ko lang kusin mo. Sin Allah Ta'ala inan ar-Rahman al-Arsh istawa. Kaya tutas sin langit. Kusi magpasakit ko sin mo. Namin nakaging malam simula na tutungan niya. Ando kayo. Ikapakando kayo sin kita niyo. Inyari na ka mo bukong karna suisa dya kaguruan. Inamin hatin maminday simula. Ando pindah. Tabang na kauhabaran mo. Tabang na kauhabaran mo. Pamilya mo. Anak asawa. Isu pa yung kaluar ka. Mahinang kaudaay pagka. Mahinang kaudaay pagkaumat. Mahinang kaudaay siwit ka haram sinbay. Hindi kaya mo hindi Tuhan sipak mo lang.
impamando sin kaguruhan biya ini biya. Bisan dako man pa magsambahayang mapinda. Bisan dako man hindi magsasambahayang magsambahayang. Bisan dako man hindi magpupuasa pa magpuasa. Bisan dako man magbasa ng Quran ayaw ko makita kumuha. Ding harom sin mamlakay ni. Ding harom sin makkay hindi ko ingat bisan dako magbasa ng Quran wallahi. Kau sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamul Quran yashma'ani yawm al-qiyamah. In puasa iwan sin Quran sumapat adlong kiamat. Audi kau mabayat. Adlong kiamat ang sumapat kayo. Magpuasa-magpuasin ka tan. Pangasok basa ka Quran. Sikit malam nyatan pasasin na paslangan suwa kita ini di pagkapangadji. Intu adlo bihil kayo musim parinta umbat. Intuyo sing kaguruhan ini magtipon kanu sindum Jumat. Parum Sabtu deng harum mamis. Deng harum mamis parum Jumat. Inadlaw niya. Ando kayo bisan na manalit bata mapinda. Amin harum sin 2 tahun nakakauliti. Pag-extend mo another 2 years. Mabuting kayo man hindi magpangangko tahun. May pahula kosong lang si malayo. Wayroon kiingatan. Sabang asubuon mo simbran. Sinkatan, sinbatyo. Katin mga alcohol. Katin mga... Iyo ko na kaingatan yung mga gasolin crudo yung si mga diesel. Hindi bang uno pa yung mga peklam. Ang bato yung bulldozer ko. Cutter siya. Ha? Amin kuting niya on. Ang kanday sa blog yung bulldozer. Nalawa ako simpasing kayo. Sa kung kuno bulldozer, ano ko ng bulldozer? Ayun ko hati, mabak ko yaon. Ini caterpillar. So ini parang din kaingatan si bitaw. Nando kayo. In pagtuhan din mo kaingatan. In Rasulullah rin mo kaingatan. In katoten mo orang Madinah. Yari biha unti tangan aku kayo normal magkita pasal kita kami lang po extend na po pagkita pasal lang po katunang ang tawasan ka. Kamalong dimarka sa ramay. Nabi adi na sila makan pa sa bawis sa kiwan nila. Dalam po mabakro bumisita katoten mo. Na in katoten mo orang Madinah ngati. Irkod judge, 5 by mat. Ando kayo, alhamdulillah, misan na kumang tumod. Ayaw ni bakas lang ko lang yung piyamanaan si mga sahabat. Ayat ko lang yung bububog. Ayaw ni Kwan. Isu-isuy kami ni story. Misan ni story rakman. Pusi Rico hamak. Rico mingat sumusuy si Munumak. Rico hula. Tiwan si Nabi sallallahu alaihi wasallam si mga kamamasan niya. Rico mingat sumusuy bangun. Ara kaling kaya nga. Tapi King Salman. Pusin nag-king sin Islam hindi. Di mo kaya nga tanisyon na lubog. Iban unin dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan unin na pindah. Amin bang kamoy pahula yanun ko nakahinang ko pa sa Wahabi saka. Ujun ko mugti pa Wahabi. Alhamdulillah Wahabi. Nagdarasin tauhid si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagmapan yung mga katotem mo na nakakala siya nakahawain ko pa. Pasal na sambatan mangi naman mayroon biya mungkat di malungsin bahasa. Bisan pen purpose na tutiwala itong bangman biya kita nagkila-kila. Tayo mamut niyo. Haidar Mutin yaun kailo nagilog-ilog kamanghuran kaanakan sin kamuhaw na mubula sa region 9 amarka sa diya naghindu-hindu sinalipa ta pangman biya kumintol magbalik next generation sin bula na to insyaallah in imingat sin pagkakamat dimindog mag-imam agamasid masjidan ni mga kaanakan ni kataw tayo mangguran niyo dimindog magkutba nakamasid masjid alhamdulillah buat di kamas marka sa tiya dimindog magnasihat misan na kumani uti Ramadan iba sing kaibanan pa ini ilmu maka nila insyaallah kami in hati niya naraak singkam nagpinturo singka anakan niyo yakuhan nam Syekh Abdullah dikiram kalau kita niya tawakan natin yan biya yung tinggan niya siyempre sin masasa sin markas masasa tatya ako sa din biya tara ako niya kung biya mga orderan nila katuko na biya tara ako niya demikian in masasa in hababaan niya amunin Ma'had Institute kami ni Ma'had tatya yung nangan yung mga kabatan din ako rin sabing security ako rin sabing maglalanong sinsiya ako rin sin maguro ng mga kabataan tapi may mga dahil na mga dara na sambil tumabang-tabang may mga mag-intuit may kakausan yan ito nung kita nila kayo lumpan in pagsarang sukulan sin kami mula-mula nakapagpahing harap kita mga kumini kita nang mintibay Juan
sahaya sin Islam insyaallah min pamangkin lahu sin Allah subhanahu wa ta'ala kalan sin kauman sin kita tiba-tiba pada ini ya sin marana kung mani lalongan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay sin mapinda in pamam sin pagkakil insyaallah magpagunturon sin Allah ta'ala hula na to amin hula mayroon pipikil duway bang kung sinapanginulinan hula mayroon pipikil duway bang kung mag-asap buuin kaling kalakihan hula mayroon pipikil ang kung pag-arta in kamasan na tuwin namin hati niya iniya hamparo mayroon pipikil duway bang kung kuno siya mahinang ini baryo bang kuno siya mahinang mayul bang kuno siya mahinang bukol bang kuno kani ini mahinang kani lupa so kaya sige ba na hula amoy nang ini pipikil sa ini kamasan siya pikiro na ito isab kuno isab in kita ni mahinang ding na mga mamindahi sinamin kahalan ng kauman bisan minut-minut ding halaw sa pamaybay sa mga pagumuha amin bisan na kuman makaiyan kung saan bihani pagtuhan kung saan bihani pagkakama kung saan bihani pag magnit na sa ito ni-explain mo lang muna in fiqhi biya inisan siya nakamagnit yan basta subay biya mga kandaton mustajari ba siya kandaton ang kandaton isin lumaylay sa parakara sa fiqhi ba sa tawid sana nimiyan kalau may pagsambahayan si Nabi bukundihan kalau biya mga maluhay sa belum pagtakbir si Nabi biya inira mayroon na biya mga takbir pakit sa belum imulin kudang atau kami mengayari dalam sin ini harak hargan sa belum yamin biya kala ini paklasa ya ini harak kala ya Rasulullah sa ibang putang ni hatiya dol bang koy men lagi Rasul ibang putang hatiya sa sin mahapdi siya na kalu sabi Rasul may mahapdi biya aun batu tu biya putang ni ben hatiya sa ini mabalang na kami Islam murah-murahan ni namun Allah subhanahu wa ta'ala ini mahabarakat katut kanyo murah-murahan ni mani itu lalongan bisan biya manganya na mani itu bisa nakahaba pag mapan karakuman pag mani jatuh insyaallah namun Allah ta'ala ini hikaw bukan sentimbang kita kata kiamat insyaallah aku bersama assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wallahi